پێدچە چەکدارên داعش نکاربن ئیدی ڕێلێ پێشڤەچوونە هێزین سووریا دیموقرات بەر باژارێ ڕەقا بگرێن پێشبینیە ئاگەراژێ دەستدانا باژێر کردبن ji ber tesa jiyana xwe destkirine bi paşvegerî û hêrên berevaniyê jê dest didin. Bê gotina Wezareta Berevaniya Amerîka Pentagon, hejmarek mezin jê fermandarên bilindên Daeş û fermanberên dezgehên bajarê Reqqa destkirine bi paşdavegeranê û tenê yek rêya bajêr bi destê wan demaya dagodûyê rêve birevin. Ew jî dikeve serçemê Furatê û her du bajarê Reqqa û dêr zor bi hevagirê dida. Jeff Davis peyvdarê Pentagon ragihand. This is a place where 365 days a year, 24 hours a day, we stand the Dina da hêzên Sûriya Dîmokrat bi piştevaniya havpeymanan de hewla dor pêçkirina bajêr dene û got çekdarên Daeş mola jê dest dan û têgihiştina van nîzîkan Reqqa jê dest didin. Ji aliyekî din ve havpeymaniya navdewletî ragihand. Hêzên Sûriya Dîmokrat bê dihan gund lê derdora bajarê Reqqa kontrol kirina. Rûsya jî beşdarî dike di şerê Reqqa de. Wezareta Berevaniya Rûsya eşkera kir. Hejmarek pêgihên Daeş bê mûşekên dûr avêj, Tobolêv, not û pênc lê derdora Reqqa berduman kiriye got ji Rûsya hatine arastekirin û bi ezmanê welatê Îran û Iraq û Sûriya ve derbas bûne. Mîn û bombên çandî mezintirîn astengîne lê berdem pêşveçûna bileziya hêzên Sûriya Dîmokrat ji ber çekdarên Daeş berî ji her gundekî vekşin wî gundî bombrêj dikin. Jê destpêka vê mihêve dê çarçoveya operasyona Hêrsa Furat de Hesedê goşervanên yepekî beşekî serekene duê hêzê de دویم بنگاوا قونا غسیم یا قوتکرنا رقای راگهاندن دنها ده هیزن سوریا دیموکرات جبریا باکور روجالات و تنه 10 کیلومتران و جبریا روجاوا و جی 20 کیلومتران جناوان دا رقا دورن پێشڤەچوونە بلەزیە هێزن سووریا دیموکرات پشتیوێتێ گۆ دێ چەند ڕۆژێن دەرباز بوویدا پەیداری هاوپەیمانیان ناودەوڵەتی لە دژی داعشەی پێشبینی کرد دە هەیەما چەند هەفتەیەن داهاتیدا هێزن سووریا دیموکرات بێ تەمامی باژارێ ڕەقا دۆر پێچ بکەن و دێ شەشمێن داهاتیدا هەردوو باژارێن ڕەقا و مووسڵێ بێ تەمامی بین کنترۆل کردن.